kala rawde men bu kono ling ban roike ku kuma men te kamalakal kum malkal mo roike kong shorale kong shorale taken ke michigan realeka shit ke deini la deini tenchal ke police ni kong shorale general governor general Ramadan Cape Greater Penal State gwada Cape Greater Penal State no wa shi kana order shi kana top ko they can deployment they can alert ke ku police ni polin te tiya wakan polin in content dong de kan kanangre which ka wulang ka nasir ka doma wakan jigan gurno biken base biken lading binemi kani entem ko cha wulang chaja kep ka cha nasir chaja kep SSPDF ko kujimo manji dot ba deployment bajelat ko de ni polin de kanangre which jo mo mi kan lat jikana gorno bikan deni ti bikan ganang banmun kwala lari gwas me ne ko lan wari ne ti shiga police ne ti ka deni duno shamu ne ka bene police ne janta dana gorkane jen ho ba kanu ngi ko ba kul woni we isha police ni sha galat ka wulan ka ne nasir ka cha nan ka doma no mo shi jantara ne ti ke deni ke pure militia tribal militia chika unified force duno kan ke de nikir ma yadi cirkan ke the same regular force la jaka ka nasar won mawon waru kan mawon warnak ko kujamo ci ko mun tare wika malakal mo rai ke kon shorale chikan polin ta to chikan kare alaka lo bikan kan ka doma ka wulan kan nasar nyok bo waji kan no let kan facility ni ki tech tin buko woten chikan to ko jawdana cha kwen kuma malakal chikan jo mo chikan kwen ke media na me mi chikan lat en go chikan la laden tama jen jo dana gordin ma yakel ka kwitin konti let kan ka ni de konti la kwar kwar kuma ke kwar kirma yadit jo me amde yana ngach ka ta dan cho lat ke je kan ni ti shika police ni duno ke de ni SSPDF de sha kula golle ke bishop ka gwele force so jandana bi ngach tele police de no nang ka front line ke ka war zone kon gwada to dembo tunamo ti do chere mu da dien so ko kujimo sikana denok na mani mu goro no de yana ngach bana nyoko wo kamu